پس از بحث‌های طولانی دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان دعوای شرکت لیتوانی سکایرو لیزینگ را اعتراف کرد. سکایرو لیزینگ شکایت دارد که شرکت تاجیک ایر 20 میلیون دلار قرض و فایزهای آن را نپرداخته است. بحث شرکت لیتوانی سکایرو لیزینگ با شرکت تاجیک ایر از سال 2013 بر سر 20 میلیون دلار ادامه دارد. این شرکت دعوا دارد که تاجیک ایر قرضش را نپرداخته است. قبلا دادگاه آربیتراژ شهر ویلنیوس تاجیک ایر را به پرداخت این مبلغ موظف کرده بود. تعیینات суди иқтисодии шаҳри душанбе ҳамин аҳлномаи суди хориҷӣ эътироф гарда барои иҷроиш дода шудааст. бинобар сабабе ки баъзе масъалаҳое ки мушкил аст ҳамин иҷроиши ҳалномаи суди хориҷӣ то байни моҳи августи соли 2021 ба таъхир гузошта шудааст. سکایرو لیزینگ از بالای تعیینات سود اقتصادی شهر دوشنبه در مورد به تأخیر انداختن اجرای سند دادگاهی به دادگاه عالی اقتصادی شکایت کاساسیونی آورده است، اما با سبب حاضر نشدن نماینده شرکت سکایرو لیزینگ بررسی شکایت به تأخیر گذاشته شد. ҳангоме ки бо ба тариқи иловагӣ намояндаи ширкати скайро лизинг қатъи ҳамсӯҳбат шуданд котиби коллеги маҳкамаи кассатсионӣ дар ҷавоб гуфтанд ки бемор ҳастанд ва барои баррасии шикоят иштирок кардан наметавонанд, лекин ягон ҳуҷҷат оиди бемор буданд ё ки дархост дар бораи мавқуф гузоштан ба маҳкамаи кассатсионии суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон ворид нагардидааст. бинобар ин шикояти ширкати скайро лизинг шикояти кассатсионӣ бебаррасӣ монда шуд бо таъйинот. ҳоло тоҷик эйр гирифтори буҳрони молӣ аст ва мустақилона имкони пардохти қарзи ин ширкати хориҷиро надорад. намояндаи ширкати литвонии скайро лизинг мегӯяд дар сурати пардохт нашудани қарз аз ҷониби тоҷик эйр давлати тоҷикистонро ба ҷавобгарӣ мекашанд. дар соли 2013 мо ба додгоҳи ҳакамӣ муроҷиат кардем. тасмим дар соли 2014 гирифта шудааст ки инро ба пуррагӣ фаҳмидан мумкин аст, чун додгоҳи ҳакамӣ марҳилаҳои зиёде дорад. марҳилаи ниҳоӣ ин даъво бурдан нисбати давлати хориҷӣ мебошад. ширкати ҳавопаймоии тоҷик эйр ягона ширкати давлатии ҳавопаймоии тоҷикистон солҳои тӯлонист ки мушкили молӣ дорад. бо вуҷуди қабули барномаҳои давлатӣ барои ба по хезонидани он аҳволи ширкат беҳ нашуд ва парвози ҳавопаймоҳои он қатъ шудааст.